Kuhlule mbukeli yamkela tindzaba lotethulelwa bukhoma emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakulihaye. Asibukele tihambe embili lamuhla. My submission that the presence of multiple law enforcement agencies at the scene in Sandton on the 6th of December 2024 is indicative of a significant failure. Lobeka inhloko yema-Hawks velonke Lieutenant General ne Godfrey Lebeya uthi buholi lobungasigcotfo baholele ekutheni kube nekuhlangahlangana mayelana nekuphikithwa kwemuti wangqondvongqondvo wetebugebengu uKatiso KT Molefe. This meeting is convened solely for the purposes of ratifying the ANC candidates list. Lokhulumela i-ANC Mahlengu Bhengu uthi leli qembu lihlangene kute ulungisa luhlu lwemagama alabo labangenele tikhundla kute uhlangabeta umncamla jucu wetelikhetfo. Kulinzeleke ukuthi kuqale emhlati nge-27 ngeLweti kutekwa kwelicala lamengameli wenhlangano leyangamele libhola letinyawo kuleli iSafa Danny Jordan nalabanye lasolwa nabo. Lobeka inhloko yema-Hawks velonke Lieutenant General ne Godfrey Lebeya uthi buholi lobungasigcotfo baholele ekutheni kube nekuhlangahlangana mayelana nekuphikithwa kwemuti wangqondvongqondvo wetebugebengu uKatiso KT Molefe eSandton nga-2024. Libya uhlabe commissioner wemaphoyisa aKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kanye nenhloko yetebunhloli Lieutenant General Dumisani Khumalo wathi bakhipha umyalo wekuyovimba umsebenzi wabo ekhaya laMolefe ngalokungemthetho. It is my submission that the presence of multiple law enforcement agencies at the scene in Sandton on the 6th of December 2024 is indicative of a significant failure in the planning and the coordination of the operation. Lieutenant General Godfrey Lebeya uphikile ukuthi uyamati Katiso KT Molefe nanekukhuluma naye kodwa lokho. I do not know Mr. Katiso Molefe. I was not contacted by Mr. Katiso Molefe. I was contacted by Malcolm X. Leli commissioner litshebule ukuthi tinhlelo kanye netinkulumo tekuhlakati PKTT betisolo tikhona kusula ngenyanga endlovu lenkhulu nga-2022. There were issues that were raised, concerns as to whether this political killing task team should continue or should cease to exist. So that was tabled for consideration. It would appear that there were already concerns as to why this task team will continue. Umsebenzi waleli commissioner uyaqhubeka. Lolisekela lelimisiwe emsebenzini la Commissioner waMasipala weKuruleni Julius Mkhwanazi sothole incwadi legunyata kuboshwa kwakhe kulinzeleke ukuthi aveleke inkantolo yamanje eJimmiston kusasa mayelana nemacala ekukhwabanisa nenkhohlakalo kuleli cala lapho amataniswana naVusumuzi Cat Matlala ngetinsolo tekufaka ema-blue lights etimotweni takhe. Kepha-ke kuchubekele embili nalolidzaba emoyeni sina Kelvin Dludla loyinsatheli SABC lokanekise eJimmiston. Kelvin, titsinta kamuva mayelana naMkhwanazi isukela lapho lendzaba ekuboshwa kwakhe. Asibingelele kuwesibingelele nakumlaleli noma umbukeli weindaba ze-SABC esekhaya uzakwethu akutshengisa kona amaphoyisa lawa kwa-South African Police Service kanye nalawa aziwa ngokuthi-ke i-Independent Police Investigative Directorate yaziwa nge-IPID. Kanti njengoba ubona lamaphoyisa-ke aqeda kungenisa uJulius Mkhwanazi sizwile ukuthi-ke manje uselapha ngaphakathi epolice station kanti-ke useyoprocesswa. Lokho kusho ukuthi zakwethu nombukeli ekhaya kuyothathwa imininingwane yakhe ezothathwa bese-ke iyabhaliswa ebese yena eyathathwa eyogcinwa ke kuma police holding cells kanti njengoba ke ubona amaphoyisa lawa ke IPD asaxoxa namanje namaphoyisa esabs ukuthi mhlawumbe bangaqhubeka kanjani nalolu daba kodwa esesikuzwile ukuthi uMkhwanazi uzolala la eBinoni epolice station kanti njengoba ezolala la kuyoze kusi avuke kusasa ke ebese eya enkantolo yaseJimmiston nalapho kuzoqulwa khona ke icala sigijimile ke siziko lendaba ze-SABC sizama ukuthi ke sithole izithombe lezi oyibonayo amaphoyisa ke emile
eshonile eqeda kumngenisa ke umkhwanazi kanti njengoba bengengasho ukuthi ke la epolice station uzoprocesswa ebese ke uyalala eyiseleni kuma police holding cells bese kusasa eyobhekana nelinye icala uzokhumbula ukuthi usevele einkantolo ezehlukene ngamacala ehlukene kanti usekhokhe ibail ebalelwa ku85,000 wamarandi ecaleni lokuqala wakhokha u30,000 elesibili wakhokha u50,000 kwathi lesithathu wase ekhokha u5,000 kanti namhlanje ubevele ngelinye icala enkantolo leli lifaka phakathi ukubulawa kuka Emmanuel Mbenze kuthe kusaqhubeka lelo cala abophiko lalibizwa ngokuthi IPID base behlinzeka ummeli wakhe ngalokho kubizwa ngokuthi ke i-warrant of arrest bazisa ummeli wakhe ukuthi uJulius Mkhwanazi khona enkantolo uzokhalelwa amasongo kwasigonyela bebese behlake beya kuma holding cells kanti ke sizamile ukuthi sithole ithombe kodwa ke ngebhadi lethu bekumnyama esizuleke ukuthi ke unika ke leyo warrant of arrest kanti ke uzothathwa asiwe la eBinoni epolice station la sikhona njengoba ebhekene namacala enkohlakalo kanye nokukhwabanisa phecelezi i-fraud and corruption kusasa uzovela enkantolo. Kelvin, asibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho. Mbukeli livakala kusasa ke dalil cala. Lokhulumela iANC Mahlengi Bhengu uthi leli cembu lihlangene kutewulungisa luhlu lwemagama alabo labangenele tikhundla njengoba kungumncamla jucu wekumikisa lamagama kusasa. Inhloso lomhlangano kuqinisekisa ukuthi leli cembu lihambisana nemthethosisekelo walo lofuna ukuthi isigungu setulu kuANC siphasise luhlu lwamabito alabo labomela leli cembu ngaphambi kokuthi lethule ngokusemthethweni. This meeting is convened solely for the purposes of ratifying the ANC candidates list ahead of the Secretary General pressing the button and submitting the ANC list to the Independent Electoral Committee, whose deadline is tomorrow. We are required in terms of our constitution to ensure the necessary ratification of the list by the National Executive Committee, which is the highest decision-making body in between conferences. I do wish to assure members of the media, South Africans, our members and supporters, that as it stands, we have a total of 4,488 ward councillors, councillor candidates that are going to be fielded to fight the election on behalf of the African National Congress. That is in terms of the wards. I can also confirm that we have a total of 6,000 PR councillor candidates that are going to be fielded by the ANC as we fight the local government election. Njengoba lilanga lelukhetho labohulumende basemakhaya kancane kancane luya ngekusonzela sikubonakala khona ukuthi siyotala ngomoni ngalelo langa. Umshwalense wetempilo wembuso lowatiwa nge-Government Employees Medical Scheme i-GEMS ngalamafisha ithi kusitakala ngetempilo lokucala ngelwati lolujulile. I-GEMS isebenzisa lokwabalwati lolutawubanjwa emalanga lamabili eKapa kuvala ligebe emkhathini wetisebenti talokulo mshwalense kanye netempilo ukuthi tihlangabetana kanjani ngendlela levuna tisebenti. IGEMS ithi emalunga ayo avame kungabi nelwati lolwanele ngetempilo lokwenta kutsi kube lukhuni ukuconza labangakuzuza nekusebentisa tinhlelo tayo. The fact of the matter is that we communicate, but the information is not landing because I think members don't understand how healthcare is designed, what they're supposed to do. They are not well informed. So we need to close that gap to make sure that those disparities between what we're trying to communicate and what members are receiving is closed. Lo mshwalense uthi nyalo sawende kwabalula kuchumana nemalunga nekuwabela lwati lolulula kuconzakala. One of the things that we've done is to simplify the way that we write member brochures, the way we communicate. And equally to that, when we write our strategies, we make sure that we write it for our members. Lo mhlangano weGEMS uyachubeka nakusasa kuchubekele mbili ekugcileni ekutfutfukiseni tindlela tekwenta lwati lwetempilo lutfolakale lula luphindze lufinyelele emalungeni.
Litawutekwa kabusha licala lekubulawa kwalobeka ngumabhalane jikelele weliphiko lwentsha lwe-ANC Sindiso Magaca enkantolo lephakeme ePietermaritzburg mhla ti-5 enyangeni yeLweti. Lokhu kuta ngemva kwekuthi Sibusiso Ngcengwa avume ukuthi uyathintheka kuleli cala wabese uba ngufakazi wembuso. Nyakenye kwaboshwa lobeka sikhulu samasipala wemzimkhulu Zweliphansi Sikhosana lwabese uba ingcenye yebasolwa lababili esitokisini. Lokhulumela i-NPA KwaZulu-Natal Natasha Ramkimsen Kara uthi inkantolo ive ukuthi bammeli baSikhosana banikete inhloko ye-NPA emniningwane lemisha. Lwabathathu bavele enkantolo enkulu eMgungundlovu namuhla lapho icala likade lihlehle khona ukuthi kuxoxwe ngamalungiselelo ukuthi liqulwe. Inkantolo ibikelwe ukuthi abameli bakaMmangalelo wesithathu benze izethulo kumqondisi wezokushushisa kuzwelonke. Umbuso ube usuthembisa ukuthi uzolekelela ukuthi kusheshe lolu daba lwezethulo. Kwenziwa amalungiselelo okuqulwa kwecala, inkantolo yathi udaba selukulungela ukuqulwa. Udaba lube selihlehle lo-9 November 2026 ukuze kuqulwe icala. Umyeza noMpofana bangaphandle ngebhayili kanti uSikhosana usesitokisini njengoba wanqatshelwa ibhayili ngoSeptember 2025. Kuletinye ke nasibiye titolo. Takhamuti taseWestbury tendela ubito lekuthi besekwe bantfwana labanganakwa. Kanti tithi kucoshwa kwalabantfwana etikolweni ngiko lokholele ekutheni bente bugebengu babheme netitsakamiva. Kwemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi tiyatholakala ke etinkundleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC+. Takhamuti taseWestbury tendela ubito lekuthi besekwe bantfwana labanganakwa. Kanti tithi kucoshwa kwalabantfwana etikolweni ngiko lokholele ekutheni bente bugebengu babheme netitsakamiva. Letakhamuti betikhuluma emhlanganweni wato nelikomiti lelibukete kuphepha kwetakhamuti nebahlali baseGauteng. Tithi labasemagunyeni abatshale imali mhlambe ethuthukise amakhono baphindze bakhe nemathuba emisebenzi. Letakhamuti tithi akube nendlela yokudvonsa ngendlebe bantfwana labangeva kwentela kunciphisa lizinga lelisetulu lebugebengu kulendzawo. Let us try and bring these children together. Let's find a system within the schooling system to say when a child is disruptive or they expel that child, you're sending that child to the dogs. You're sending that child to the dogs. That child has got no inspiration. He's aspiring to nothing but to become a drug dealer, to become the best shooter out here. Let us find a way of finding a way for our child, because that child could have ADD. Angeke sikhona ukulwisa ibhamu lezi ezingekho emthethweni singanayo isupport yomphakathi. Umphakathi uwo oba affected more than any other people. So it's important ukuthi sisebenze nabo ngoba ngeke sikhona ukuthi amaphoyisa kuphela kube yiwo kuphela khona ukulwisa ibhamu ezingekho emthethweni emphakathini. Lo mhlangano uyingcenye yemitamo yekuta netisombululo kuletingcinamba letibukene nalendzawo letifaka ekhatsi emacembu emagenge laneludlame tidzakamiva netibhamu letingekho emtsetfweni. Sikubutile ke mbukeli ukuthi letinhlelo tekhlunyeliswa kwesimilo tinemthelela longakanani njengoba kwanza eveni kubulawa kwebantfu ngenhloso ngesibhuku nangesibulawela. Uphendvule ngalendlela. Lento yokuhlukeniswa kwemilo mina ngiyibona isebenza ngoba kuyafana umuntu nangabe ephuma ngaphakathi still wenza icala elifuzele laboshelwe lona. Mina ngibona le nhlelo zingasizi lutho. Into ukuthi enganceda la. Ngibona bangabuyiswa isigwebo sentambo. Ngicabanga ukuthi kumele ugovernment ayekele manje ukusupporta amajele ngokudla. Kumele manje bayisebenzele lapha emajele bafunde futhi nango zimo zempilo. Ukululeka kwezimilo into engafanele isebenze ixesha elininzi kuya ngokumuntu kuba ufuna ukuziphatha kanjani. Mkhulu kakhulu umonakalo odalwe ikakhulukazi lento yokuhlunyeleliswa kwezimilo esikhundleni angabe abantu bayaboshwa begwetshwe abantu ukuze bezoyeka ukwenza izinto engalungile. Ngicabanga ukuthi umthetho lo wekugweba or life sentencing yabantu
kumele bawugcinise khulu. Lona ngumbono wembukeli iSABC edethweswa kuphendvulela ngawo. Hulumende wesifundza seMpumalanga uvule isikolo semabanga laphasi lesibita tigitsigitsi temarandi eMiddleburg eMpumalanga. Lesikolo asivule ngumphathisa welitiko letemfundvo Lindi Masina kanye nemphathisa welitiko letemisebenti yesive Thulasizwe Thomo. Kanti siyindlela yembuso ekulwisana ke nekuswelakala kwetikhala tekufundza emadolobheni lakhula ngesivinini. Kolwa sakanokusho sakhiwa sacedwa kanti sesikulungele kucala kufundza kanye nekufundzisa. Lesikolo sinebafunzi labangu-1300 kanti lomunye walabafunzi ukhulume kabanti ngalokho bebabukene nako kulesikolo sangaphambilini. Ngoba makushisa bese ngakhona ukuthi sihlale kahle manje simbe sijuluka sizokushisa noma sibhala ama-test bekuba nzima kakhulu because siyaminyezelana asikhona ukufunda kahle. Isalele emuva ngentuthuko bafunzi bebafunza enzaweni engakulungele kufundzisa. Umtimba lo wengamele isikolo uthi lesikolo lesisha sitawusita kuphucula imiphumela. Le ama-class wakhona mahle kunama facilities amaningi ama-lab computers and everything azosisiza abantwana bethu ukuthi bakwazi ukuqhubeka bafunde futhi bakhule njengezikolo ezikhona ezinkulu zabelungu sesiyahlobana nabo. Iswe imali engetulu kwa-67 million wemarandi. Lesakhiwo esizicaja ngaso kakhulu engicabanga ukuthi abantu bakithi bala ekhaya Rockdale bayazicapha nabo because lesakhiwo lesi isakhiwo bongeke uzisithole noma ngayiphi. Umphathiswa welitiko letemfundvo kulesifundza Lindi Masina uthi lesikolo asitawenda ukuthi bafunzi babe nesitfundi sisite nasekuthuthukiseni imfundvo yabo. Engakusho nje ukuthi uma siyiMpumalanga sifisa ukuthi izikolo zethu zibreak even wonke umntwana ahlale kahle nothisha abe kahle sidinga 700 schools. Lithi lo mhlamo utawusita nasetukulwaneni letitako. Umbukeli wexwayiswa ukuthi lo mbiko ohlatimulisa umtimba kulaba velako. I-Gift of the Givers sime ngemumo kuyotama kusite Nepal kanti sakhulumisana nalabasemagunyeni ngaphambi kwekuthi ikhokhe lisimbalayo njengoba isalinze tikhungo ukuthi tithumele sicelo lesisemthethweni. Lokhu kuta ngemva kwetikhukhula letihlasele lenye ingcenye yeNepal neTibet lapho kunyamalele khona abantu labangu-1500 labafake ekhatsi tivakashi letisolo tingadiwa ukuthi tikuphi. Ku-360 bantu lekusola ukuthi bashonile kanti amaphoyisa aseNepal axwayise ukuthi lesibalo singahle senyuke njengoba batakuli bachubeka nemsebenzi wabo. Umsunguli we-Gift of the Givers Dr. Imtiaz Suleiman uthi lo monakalo umkhulu kakhulu njengoba imigwaco ibhidlikile ngala nemandi ayaphuphuma kakhulu lokuphathamisa tindiza kwekuthi tiphephe. Imibiko iveta nekuthi basithupha bakuleli labanyamalele nalabanye bakulamanye emavela bangadiwa ukuthi bakuphi. I spoke to the tour operator who took the South Africans that were traveling with the tour operator. He said 4 of them are missing. Now it's almost confirmed that 2 of them have passed on. I've spoken to the daughter of the couple, the parents, and she said she was given information that the parents were in a building that was totally decimated, so she doesn't see any chance of survival. That same tour operator told me that it was very sudden, and to him the destruction is huge and the loss of life is going to be huge because thousands, in his words, thousands of houses, businesses, malls, buses, cars have been washed away. Emave emhlaba kanye netinhlangano setiqalile kuphosa liJSV vaneni njengoba lamanye anikela ngemali netinsita letehlukene kulandzela lenhlekelele. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola leMelika.
Kulinzeleke ukuthi kuqala emhlati nge-27 ngeLweti kutekwa kwelicala lamengameli wenhlangano leyengamele elibhola letinyawo kuleli SAFA Danny Jordan nalabanye lasolwa nabo. Leli cala likufute litekwe enkantolo yase Palm Ridge kanti lilinzele imiphumela eliphenyo enkantolo yase Jozi letawukhishwa ngemsombuluko njengoba besolwa lababili bakhale ngekubambeleleka kuleli cala. Laba labanye basolwa ngemacala engohlakalo nokweba. Umbuso usola ukuthi Jordan wasebenzisa imali yeSAFA lengu-1.3 million wemarandi kwenda tinvu letimayelana naye njengoba kuthiwa wakhokhela inkampani etekuvikela yangasese neGrid Communications kuthi ihlenge iphindze ilungise isimilo sakhe. Kulandzela tingcinamba nekubambeleleka kusengakaqali kutekwa kwaleli cala kanti umbuso usome ngemumo ukuthi kuqale kutekwa kwaleli cala labasola bamile kule ukuthi bamsulwa kamuva bangaphandle ngebheyili 20,000 wemarandi ngamunye. Amukela siveke ukuthi sindisiwe emlangeni uphethe tiphi kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Kuwelindelwa ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sebesixoxisana nabo bahlati bedendzaba tepolitiki sibukena yendzaba yemkhonto wesizwe party njengoba coshela amanye amalunga lenhlangano eParliamente sophindze sixoxisana nalo likomshana lelingamele likhethwa kuleli live eNingizimu Afrika sibukena yendzaba yemncamlajo eqhelebekelwe emacembe etepolitiki sophindze sibuke lokho lokwendeke kuMadlanga Commission angithathe tintsambo ngitibuyisele Jozi. Mbukeli tingawe ke talamuhla siphindze sihlangane kusasa letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa ke simo selitulu nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo usale kahle. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihla namuhla ngolelo mohla ngisho ke gcwala umlomo ukuthi akhona lawo mathuba emvula lachamuka ke kakhulukati empumalanga yelive ngolelo mohla njengoba lapha ku30% ehleleke la ifundzeni leseligwini live kanti ke limbonye ngemouth mawuwayi kakhulukati la enkabini yelive ngolelo mohla kanti ke naselangeni la kusasa akhona lawo mathuba emvula lapha ke empumalanga yelive ingcenye empumalanga kanye nesifundza ke la iLimpopo kanti ke nasesifundzeni Eastern Cape akhona lawo mathuba emvula licubeke njalo naselangeni la kusasa ngibonye ke ngemouth ngolelo mohla kanti ke isixwayiso lesivela ba South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa ke la uma kakhulu mawubuya kakhulukati nemoya lokhombisa kuba khona mawubuka ingcenye ke sifundza ke la iKwaZulu Natal ngolelo mohla kanti ke la ngeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso sekungahle ke kucubuka umlilo mawubuya kakhulukati ingcenye sifundza ke la eNorthern Cape kanti ke nemoya ubonakala ke ukhona ke into zawuletewe kanjalo nesifundza ke la iKwaZulu Natal ngolelo mohla kanti ke masibule mazinkhisa kutheme njani kakhulukati elangeni la kusasa masibuka ke sifundza ke Gauteng indzawo lefana nabo Pretoria lipholile nga24 Johannesburg naseVereeniging kanjalo nakubo Carletonville ngolelo mohla ngaye ke la 23 kanti ke sifundza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku24 lipholile etsanini ePolokwane nga21 kanti ke Thabazimbi ngolelo mohle lapha kuyeke la 26 kanti ke sifundza iMpumalanga indzawo lefana nabo Sikhukhuza lapha ku25 lipholile Mbombela nga21 eCaroline eMelo mabukwanzawo lefana nabo Mkhondo lapha ku21 lokusho ukuthi lipholile kuleto indzawo leto ngolelo mohle kanti ke KwaZulu Natal uLundi lapha ku27 elifuthumele bo Richards Bay bo Durban lapha ku26 wehleleke la ePort Shepstone ngolelo mohle likhombisa ke kufuthumala kuleto indzawo leto kanti ke Eastern Cape Emthatha liyashisa ngayeke la 32 mabukwana kuboconga ngolelo mohle 33 kuComposite lapha ku30 kubo Durban ngolelo mohle bonquba bo Robert Sobukwe likhombisa kushisa nakuleto indzawo leto ngayeke la 31 kanti ke Western Cape Fredendale lapha ku32 nakubo Beaufort West pholile ke George ngayeke la 18 mabukwanza lefana nabo Cape Town ngolelo mohle likhombisa ke kuphola ngayeke la 20 kanti ke sifundza iNorthern Cape indzawo lefana nabo Sunderland lapha ku26 eCalvin liyashisa nakubo Springbok bo Uppington ngayeke la ngolelo mohle 31 27 mabuka ke la kubo DR kanti ke sifundza iFree State Kronstadt 24-25 uBothaville nakubo Welkom Fixburg lapha kuyeke la 22 kanti ke la sifundza ke iNorthwest ngolelo mohle indzawo lefana nabo Tosca bo Vryburg lifuthumele wehleleke kubo Taung ngayeke la 26 kanjalo nakubo Rustenburg ngolelo mohle kungako bengikuphathele kona busuka bube ngilobuhle malangeni.